Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Basta, masapol ang planuan ti kalaysata. Ohen, nabayagtan eh. Hindi adata palang ti college. Kalpasan na, naggraduara, nagtatrabaho ak. Manon nga tawa nagtatrabaho ak. Digad kahit nasa wen, sweetheart. Adun turnong mo. Amat mo ko nang adun nga adan. Kumanayan nga para ka na ta. Pagrubuatan ta, Gina. Henry, ore mo siya. Adamat ornong ko kabayatan ti negosyo. Nga naglako iti fruits o na prutas. Na dumaduma klase a prutas. Sige. Doon ka anong argumay kayo. Pagsarapat namin to peke ninanang ko. Sige rat. Saan ka nang baybayak? Indakon. Muklatan. Ano, itulod ko man dita ridaw. Arako panak, diba? Kawa na. Inarakop ko nga rod ni Gina manunemi sa ako'y namalan dagiti lips niya. Lumabaling ko makita at mapasamag ka na tao. Tutor ka. Nakaora ka for how many years? Di ka din makatutor ito manulang amulan. Okay. Hanggang nanod ka, di ba nag-drive mo? Nangruna kit na eh. Numaplan-plano ka nun ti kalay sa dagiti agnubyo. Asit ka no. Asit ka no ti disgrasya. No? Disgrasya? Kastaman ti kunada. Nagkatamat na madisgrasya. Nagsibot ta na talagak mag-drive. Sana ka nag-ininom. Ako mati-mading ang bisyo. Kasanon. Ore na tanang ka nga drive. Ngayon siya kasabat mo. Kahit saan nga natanang. Uno Diyos sumasarunukin ka. Sweetheart, hindi mo man pampanutin, di makungkulang ang disgrasya. Nag-nervyusa ka ba't magbagang disgrasya. Alam mo yan, karo din. Ni tatang mo. Adatasahan mo. Mabalin mo ito nagpakada kay Guanan. Sige. Ulitin mampay. Tutor ka. Agpapastan to numalpasan ti kasahan. Nagpakada ka ron kini tatang ni Gina manunemi. Nakon tatang. Tatang ko nagtaleta man kayat. Kananad ka ti ba nag-drive mo? Muna kita tultulagin yun son iti anak ko. Iti kasaryo. Sinag ka no di disgrasya kahit. Tatang. Agbatbata kayo lang kini Gina nga na magkakanyak ti kasta. Nga niya. Sinag ka no di disgrasya. Numaplam-plano ti kasar. So nga anad ka pero. Oray no natanang ka, manayo ko, no saan nga natanang ti kasinabat mo, no sumalsarunakan ka. Talagang sinag ti disgrasya. Mga asinabot Diyos natang. Anak at namat ka ba disgrasya? Kinon ko nak manong nemi kat kabayatan ngagman manayohoak. Di talat at sumipsiplot iti panunod ko. Disgrasya. Asin ako mati makadisgrasya o na makalapad. Iti relasyon mi. Iti sami pa nagkalays sa kinijina. Manong nemi siyak tiburudag ka na kami ng 5 agkakabsat. Kaya kita inauna gamit iti siyak sa anda nga naggraduar iti college, high school graduate na lang. Ngayon pagpindasan na, naurnos na siya ti biyagda. Siyak manong naming karikata. Iti nakapagturpos. Babayan ti tulong ni nanang siyempre. Kaya kastamatan, tulong ko. Tulong ko iti bagik. Taretang harot tinapahap ko. Iti makapagturpos. Kaya madaan tinatalgad nga trabaho. Uy manong, adaki din ti college edad ng relasyon mi ni Gina. High school graduate lang ni Gina manong. Ngayon pasnik nan iti pasnik na negosyo na. Iti tiyandaan, manong nemi. Tapno di kastakit makaurnong.
Iso lang ti kakaiso nga anak ni tatang na, putot na, ulila, demmang isuna, muntemmang, pala ni tatang na. Ulila isuna iti na, ideya, agraduar iti elementarya. Iba't patek ko, iso lang ti babaeng, inayat ko ken ayatek to. Manong nemi, inidahalan ko na pasardeng at tada disgrasya. Limsaga ken nagsalutsudak. Disgrasya, boss. Motorsiklo, single, ken van. Imagaw ti lane ti motorsiklo, nag-overtake. Nabartek ti driver. Kita mga di disgrasya. Nakadano nagdito'y balay, manong naming, awan ti dakas na pasamak kanya. Ket naibaga kininanang nga matultulagan maplamplano ti kalay sami kenichina. Agad-aganan nagkangarodan ako, mom na maplamplano ti kasar, uno dandanin ti kasar, digiti nubyo, digiti saan nga mapakpakadaan nga mapasama. Nalapati ni nanang mano. Iti opisina, manong nemi, napasnekak, nagtrabaho, idumasadik, kanyak ni Lerma. Ni Lerma, manong nemi, nga di pa lang agkursunada kanya. Ni Lerma, manong nemi, nga amo, ti kaaduhan, nang runa ka nagiti padami, padak nga lalaki, nga mga opisina, kakopisina, at nga nagaraw iso. Dan sapay, makaramarawan kang kuha ng security card. Kapataw madinin ti kalaysa, manong nemi, kahit kaumanayunan, ti ornong, kahit panakaisaganan ti amin, ni-schedule ko tag overtime iti day tangal daw. Di ba katakas? Nakipag-overtime mat ni Lerma. Kung nangarod kanyak ti sikyo, iti sumrekak. Ganapan na, naggapo ganapan na ng rabi, iti asadig nga karinderya at opisina. Boss, ag-overtime ka nga duwagin ni Ma'am Lerma. Sir, nagtulag kayo sa? Diyan kinatulog iso na. Boss, hindi pa ilay pagbaga na kanya karas na ka. Kaya aramidan ti amin nga pamuspusan. So agan-anad ka lang, boss. Saan nga mas asadag kanyak ni Lerma kabayatan nga agtrabaho akasmat iti pa nagtrabaho na. Hindi ta talaga kahit konti tumakder nga mapan iti CR na pana. Ngayon di rumarak manong nemi nakigtutak iti umarakop ni Lerma. Uy! Lerma! Sana'y namalan di kiti bibig ko manong nemi kat langap ko ti bangluna ken imas di kiti bibig na. Sanggo na pupuutan manong nemi nga binales ket adda na pasamak kada kami ididay di nga rabi. Kaya nangigan, papagayam, ket sumagmanulay nga paset na iti pagkasalitaan ni Henry, iti Lawag City, kada ito iti maikatalo, ngayon tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti September, idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii, kaya di programa nga lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag. Ngayon kay mangmanggan iti 12:30 aging gana iti alas 2 iti Malem. Lunes aging gana iti Sabado iti nakuna kita ng estasyon ti radio ng DCJC. Tingkay pakabuybuyan dito live ta itak iti page di Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. Pakipalo, paki-share, paki-like, na-i-share na itong video tayo, iti page ko nga Dear Manong Nemi. Yeah? Okay, tapno ano ito tayo agbuya. Kada kayo agmin agbubuya. Salamat for watching. Yeah? Kahit ko ipalagip tinapalamas ti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award papagayam kita. Drakil di kita gurure nga premyo kada kayo ng mga abak kayo. Kaya nagsurat kayo, kit mga abak kayo. Malaksin iti malaksin iti
weekly and monthly prizes. Siguro ori ka na kayo takil ng mga grand prizes. Grand winner umauti 50,000 pesos. Imagine. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. No, mai-upload to ito yung video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray. Okay ba? Okay ba? Okay ka na yun. Okay. Kada kita mayat nga surat. Apo umad-ado na kita sumangpit nga surat. Kaano nga dandari malpasen na data. Kaya, so ang surat kayo, i-computer yun, naging pakasalitaan nyo sa inyo isa niti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Kung saan, ag-message kayo dito page, ti Ray Fiesta Sentenciador Award ako na yun. Mabaling nga i-type dito, sir. Well, mabaling. Na, sir, Jack Matamon, di na mabaling interview na. Kung na yun, okay. Interview kayo. Ang isend kay lagi ti cellphone number yun, tapno alalisto kayo katawagan. Tapno makapagka-communicate tayo. Diba? Kung na yun, okay. At mga ganyan tumat lang ti pakabuklan at ti pakasalitaan ni pagayam tayong Henry nga pinaulwak ti disgrasya. Nga na disgrasya na ito iti lugan, nga na disgrasya iti may sa babae. Imagine, napan nag-CR kalpasan na sinabat ni Lerma kapaw. Daging inarakop na, binalas na matan, kada na pasamak ka na ko na. Anong to katat papasamak, padaanan nyo. I-share ko tumat lang dito page ni Paring Ray, dito ay kabuklan, ti pakasalitaan na, babay niti programa tinga lagip tinapalabas. Dahil tayo madamang agbuya, thank you for watching. Dahil tayo agbuyan to, kahit mapakishare, and thank you. Dahil tayo ang kanayon nga ag-share, ken agbuya iti programa tayo. Kasi kini Alex Ramos Pagirigan, iti Honolulu, Hawaii. Ni Lawrence Domingo iti Ciudad Real, iti Spain. Ni Irinio Dumayas iti Honolulu, Hawaii. Ni Imelda Sarmento iti Athens, Grace. Ni Ann Rose Guzman iti Singapore. Ni Alan Cortez iti Kawayan, Isabela. Josephine Estango, Susan Rakipo, Noreline Perdido Tamala iti Bahrain. Ni Fe Ragucos Bacani iti Manila. Stamateng ni Stacy Silvestre iti Lawak City, ni Tina Paharit iti Montreal, Canada. Agramatan ni Solidad Calpito, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Bobby Palada, ni Emma Jacob iti Rizal Memesiha, ni Michelle Salvador, ni Gaylord Andres iti Lawak City, ni Kabalayan Narding Gawiran, nga may samot nga grand finalist tayo, Tessie Serrano iti Macau, ni Elsa Marcus, Uno Elsie Marcus iti Canada, Remedios Aguilar iti Washington State, gramatan ni Rosita Ibusca iti Canada. Okay, maging ka iti sabalin tumanan nga video ngayon tayo pagkakaduan. Thank you for watching.